الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سمعني من إبافي ochi ni je numono ye wonika nika semanu wakaso anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e makaranta inji gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Imam an-Nawawi ebua ne ke wi moy ke ha anabi sallallahu alaihi wasallam nena ebua ekome nyoma adwe ke nyona ni 42 ne wala ke shin 40 an-Nawawi mene ne fio beke nije numono alo ochi nije numono ye ni kase moneno ololo we hadith kenkle hadith ololo hadith sayyidina Umar radiyallahu an innamal a'malu binniyati akayito akojo adesa enuchumo edamo eyinto no kaje yinto anabi kenuchumo kobe ehinuchumo kobe ni nyumba bahi jayinto papa yese yinto na atwa bi wogbara wakane ni le lo awie mo ne twa akeshin atwa yinto papa ya nyumbo jamomi na agbene ke balaka fon fe mo mi hu eje no sana ayo ake haram ni bi afe yinto ake ya fe haram no ko for example okay yo ko domoshi okometo okele kometo yadumi alo ya heko ni mo ko bejeme kaba ni na bona ka kashi no fi harame ke ko ka kashi a be ole injinto ni ke afi na kan a ene je ne ko no fi haram ni haram afi yinto ko ko hale sufia ahlu turuq tariqa wa faje tariqa tijaniya pe wayo wa tariqa tijaniya wa tariqa qadariya wa tariqa naqshbandiya wa tariqatu turabiyya nake meneni amena me jamo ke hinduism ke ni bi ne ameji meni efon fe mo mi poden jame ka me ni akpapa nojo ba na ko nga baba ageshi uge o da acha me mala wo bani sanekon wona na inga enyefo mini ke ka ke o tashi e bi ne no me reception ke nga ebotetumi le fa na ba fi eje ke eni ajimi ni eni papa ne oni anisana ko to be ni se ne wonu gba ko te so mo tumle te yi happy Easter ka te na te me ke ni ane ke taje lo le no ba shi anu ene haramu ni ile yawm al-qiyamah ka shi qiyamah haramu ni nyumba egu ya Qur'ani mi anabi sallallahu alaihi wasallam hu inke egu aka ka ta so mo tumi ala ka ya so mo tumi shimini ke wote so mo tumi aya so mo tumia be aminu eno ko fe mo ye jeme ni je ibada ni je jamo e ko jamo hinoko ken ko culture eji o mini ju example wa ya akucho ko me ni he ni pe na ayo no ba ni wo pe eji so mo tumi na ke wo pe eji mo na fe ni wo susu akucho ehi gota ko na ya fe eji o bridge ko na to afe eji o school beken bi san eji o na ka pe eji me bia na je nyungo jamo ko noko ni nko jamo ko hi na ya pe eji me and it's a social noko alo culture noko ni kaboto to onyemi yo akpe onyemi yo ni Christian na afi yeso mo tumi bia na aka bia na je jamo ko de shi culture ni kaboto ejeme ena ke haram ni shi bia mini amenfe ame jamo noko ejeme o agu aka ajem bia me na afi amenfe ame services ame ibada ku haram ni o ko nupa oteju o into hinjo no te la haramu ni eno kencho umma ni bi fonji yawa ya nyumoye je mugojibo o nyumoye afun chichi ya nyumoye bole mini bijine ken woni de na gani bali menu na me aso mo wasku emi ele ton abe kan Christopher ye ton abe moko ne ke na ye fo ye school emi ne ke ageshi ewe blofo mi akeshi keji ashimashi menebe ko ba shene ba yo so mo suche so mo chuse
mumbe inye hemo ke ile ake si be ko ba se make ona be na bo o e ke asima si le ofin wole je ja chegbe aloje na ke aga chegbe o chegbe be nyanya e wo ke asima si ba yo so mo tun se be ko ba se ne asima si ne ba yo so mo tun se mu ye hemo ke ile ake be ko ba se make obi ona mete begwe maybe am ba be abasolo kan bi hia jama me nugo njo am ya so mo lolo forget am ya so am ya all night kan bi amona me ke bon wie mo je asima si pogo ya chegbe aga chegbe je asima si po na ete so mo je asima si po na ete so mo agbe na grace of ba bon mo say invite mo aga we no go fe mo ni ba asima si po te ahun imam e ba kwa fe mi wazi haramu ni o haram afi yake afi ndo gbogbo eje moko nga kelega do moko nako haramu ni jike jo nga ni moko nga jo nga ni kelega do moko kelega basane phone no fi o tele suna telete mini gejibo suna ya sana ni mini suna ko ego no o male o gabo o to gele to ego haramu ni agala fi whatsapp agala basane moko ni ne jo nga ni o di me kaka bo ye kaka she bo le jinto ni nkele yo ke sharia mobo ke sana gwa ke sharia na yu e mobo ke sana gwa bia na abayi nto e bia ne shinam na scenario ni fiki obi ekeba ake mokoni eje nu chumo eba bia me ne ba an light off ni enyemi yo obi enga nyemi yo eba ne ba aslale le ka culture me ka ekule ka sofa me ka semi ye hole bono ba otoni okule keji awo o no ba bismillah no gidigidi no bon ya no ni okele na haram bana je sunna ni ani sani sharia ka monye bia na batinye no sharia monye ni sani mla monye lo ni ani ofe zina ona ke bia na bo ni ajimi ni bia na ke ni ababa na ke mi ni oni ajimi ni oyi nto dwam ajimi ni ongani okay bia na okay ka ke bo mla mokobo menele ho yu ehun ke mo jistahid dibo aga yu ehun ani lehum lemole because lewe le aka ni ba enyemi yowu yejeme ni le hu akechi bo mi se je ewu ni kile ba fe no enwe na hu na ekpene le hu efezina le efezina shibo ofegozina. What about bo him you know na so light nsumu sound na so me you know ni sa no fe no na ga je ongani no more break no for red light there mala das ngo so no experience e good o more break no for red light mla mo bona okay o te si bia na oge nyumo mala keke mo gbe na bo no fuelo ke satellite go be no fuelo ho si bia na won bia ke nyumo hie won face na lo o face na because first ele je na no fio si bia no na wan ni enwo na hu do cha no o bia na lemre mo bo je nyumo hie kemo ko na abo to be mala wi ke CCTV camera ko be jin ba mo de mana ka wonu shilo nam o ene me na chon ye bi ene na ona ile sunna te fe mu eni aba de me na ka no ata lorry mi ben lorry if no trotro be no water mi no ata ko ata yokuma se jo so mana jo ata ma se shindo ata ma se shi bia mi no ata ma se jo chu so mana no fe subhanallah po yo nchomi o fe zikri jo nchomi ni onye ka o fe focus ene bia na heno ya ta haramu ni shi kanyumo we femi ni na mobo heno ata haramu ni no ba ta yogo ni jonga masena haramu ni shi bia na nyumo ba femi ni ba na mobo because je oyin toji na kan so what about o ya taje me ne ngo na hu e ona ka bia na nyumo na mo inke nyumo na astaghfirullah mo ko na mo pe na o tui mi nyungo o bia na shi no ta haramu ni haramu mo bo isha hu mo bo
o afe yinto e biam no afe sha ene hefi mo sana wi ake o ya no ya fe ni ne chiye tomate awre alo suna ni sanji mamoshi no ba nyote go je trotro mi no hefi mo bejime o haram ni akọ ka me ba ataje me o ga ata me masei na agbasa ni ahun na sha selfie ni mini ni wasa ho inshallah wa ba mo ba she hijra no wana ka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wana bene fi hijra ha ika sahaba radiyallahu an ka bi amine ji wajib mene won chano qala ibn al-arabi ibn ka al-arabi min alif kalam ya jama ni ja ina al-ma'rifa kona na kan mene malami sunnani malami addini muslim islam ni malikiya ni enye ne amechon imam malik manhaj ke madhhab ni ya fikhi usadi aqida mene gbomo ko pani mene ahli sunna dana waye ibn arabi eno alif wala me gbe mene shaytani ni shaytan min ash-shayatin al-ins shaytani kaja abonsan gbemami sufi ne ke nyumbo ke pastor fe ko mi kaka sufi wala je ni akpani kaka sufi tarika turuk na to wa fe ko mi jabole shayatin mi to meni leni ya mete me e ko jimi de ke nyumbo ke pastor fe ko mi e ke na mo je nyumbo wa ma ila na mo je nyumbo fe ne to mo pastor ne do mo so mo chumi ni ne ke na e cha ho agbene to e cha he nyumbo eto ke pastor podente anye fi nyumbo be le huwe menejele sana yo mala fu ke o kase nile ya hadithi ambako akeshi idha urifa fa'rif wa idha nukira fankir idha urifa fa'rif wa idha nukira fankir kajona alif wa lam pe fa'rif bene le aka awi gbo mo ko pasandi awi ahli sunna sandi mo ne yegbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam sandi wa idha nukira nikaj fele nakira huwe min alif wa lam be ya fele nakira ibn arabi huwe fankir ene ibnul arabi sandi e kake shi meneme nile lo ya fikiumi kaja malikiya madhhab e kashi قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض هربا وطلبا كان لله اجا هجرة كاك هجرة نو أباجة أباشينوكو كبايا هيكو كلو أباشينوكو نو كبايا هيكو for example onuodan no padan numo kebanyo mi bia na ofe hijra ka je dan numo mi ila wonu jilo mogo hu ele hu illa man taba shelo taba wa o kesira wi teshi ne pe na aya na ga aya to aga ashele wi akeshi ona wa o kesira wi ni ma bia ma me ameno ameganyu boke illa man taba wole shele taba haramun ni monga shi la yastawi ka shele wi ashabun nari lo ba alami alo je na ga ya wa ka wa ka se to wi ya ga monga la yastawi de ka shele awi o ga shele awi ni me ona ga shi haramun ni la yastawi bo fe hijra kofi o shi wi ya shele mo ga shi o fe hijra dino o fe zina no ga shi zina haram no bunyo ngono pa zina o fe mini hijra dana ya hijra den cheni bogbomo chuwa den cho fe hijra first no fe ele dwemo mi hijra no ko odio body de no fa che na to no ba fa kaje manko no kaje heko ke baya heko bia ne na atwo na ke afa ne ke gbene ne ke gbena aye gbefa enyu ene egbe adini esiko ba wo part of world ne oba wo je ne bia ne eto akwa no ni hijra po wa ya haditha mi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shi man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli moni e hijra e ba fe hijra ke ba gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo bona efe ne ba kasele ne wale ke twa nyongo jamu nyongo ba jole no hiwo no ne ke hijra no sanin wo yuwa ke shi nile lo ke shi afagbe ya ni bi enyo wo harban yatahiwo wa talaban ke ni tawmo hiwo kenkleno harban yatahiwo فالاول ينقسم الى 6 اقسام نو اجلا من نو وافا اكتا هي ونسا نو فا
bani ofa hijra ni bi ekpa ne wona nya afa afio hijra na kan no al-awwal noni je kenkle al-khuruj min dar al-harb ila dar al-islam enen wakane last week ni oba shi heko manko ni tayejeme ke ya manko ni hejole ejeme mani afe islam ejeme no ba shi ke ba ya jeme wa hiya baqiyatun ila yawm al-qiyamah ene ya hun ke ashi qiyama والتي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح شنونا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايوه بنا اي مكة بيانو كوني نا اسكابا na نبي كاكشي افي هجرة دون بيامنا فتح نو نيتو نيتشونجي مكوني شوله مكة دون هي قصد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان نجي نو بعد وبايا في انا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يو بيانا بنا ما امله فولو يكم يا الدين الاسلامي ni ameke hadithi ne na ameka antakele hadithi ne amebabo na ka hadithi hamo bona fe na ke be me amumu ke ha jihad ameke bi amini ana fathul makkah na ayekaba no ayemaka bia no nkuniye anebi ke akeshin bia na wo fe tabibi bibieta si bia na ehwe tawulu edenche na bila akeshin mini ji tawulu e ne ke no jihadun nafs ni bodenche ko twi ba atwa neke hadith ne je England hadithu England ita Injilizia hadith ne je England Ahmadiyya bi ni England bi ha le shikane fo na ken hadith ne bona afi na gbe musun sa momo ya me jihad mi aka ne bi ka jihad be don shi jihad ne aka ne bi ka jihad be don jihad ne hwe doji jihadun nafs nam jihad nafs o tun aka sahaba me fe ko jihad nafs me fe o mo e ya on ki ashi kiyama shamali na ne be wiye ko na ka keshi ake jihad be don amali ni o hadith yaji ane be ke la jihad ba'da al-fath gena ka ji hadith yaji la hijra ba'da al-fath wa hijra na nabi sallallahu alaihi wasallam wiye sande because e to aka bugo shwele makka don afani biane no wana afan ye manko no ke ba afan ke je man ni time ke man ni afa islami jinu no ni je nyo afani al khuruj min ard al bid'ah no ni je nyo no ba shi manko no afa bid'ah ye jeme ene je kafiri chi na afa o shi bid'ah ke kafiri chi ke no fia no fe efutu mene je bid'ah ni ake ni bi futu islam 40 days adua mo fia mo na efia 40 days ado no wo na enu ketue won binyu mo ka egbanyu na fe 40 days ado ale ni egbanyu go mi ne nanu na to achon na nabi sallallahu alaihi wasallam sahqan liman badala ba'di po allo mo ni e ba chake yense na nabi sallallahu alaihi wasallam nyungo ekpo ake e ba he mo ni efia bid'a e ba he seji ke fe tuba ni wo ba he alo efe sala alo efe azumi ni wo ba he ke ashi be ami ni ke he bid'a akome poden che ngme bid'a akome ke he ni wo he solim bid'a do jina nabi sallallahu alaihi wasallam ka iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a e kami gunye ke nibi ni allo ke ba njamumi e ke no fa na allo ne akaba njamumi ene bid'a ni bid'a fa bid'a won e ba alami wono wo fi ado akese nyumba ha ni mo fia mo no yo ne keni ne nekpene wallahi ka afi po ni je organizer ni she ataja akese le won aka afi ado e ko le won efe 40 days ado faati akekulu ala uku nyumba ha ni le won afi ko hale bena tale gbonyo bumi na enye ko ise don no nye abilo mo ke ha me ya me gbonyo bumi in the name of afi istighfar neke afi ya gani yu neke amale follow ko se yelo mala ki akeshi bia ne ko ye heko ni afi bid'a masalati ni jo akuto mi jo ni bid'a ifa ye jeme akesa no fe hijra ye jeme no benwa akesa no fe hijra no shike ya he conclude qala ibn al-qasim al-imam ibn qasim kaja salafati ki akeshi sami'tu malikan yaqul ekay imam malik ni e yakeshi لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف إمام مالك أكشي حرامني إجي حلال كهامكم كو أكي إباهي هكو نينا كهني يو أجي
salaf ye jeme na me ji salaf anabi sallallahu alaihi wasallam ka sahaba radiyallahu anhum ken clean bi ken clean me ni ba fi adini wo blame bi ka ke as-salaf e won chon wo blame bi na me ji wo blame bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sahaba ayam me ko na me ke muslims ni shi amejo salaf ken clean bi ye how to the extent po agashi ka bo ke salafi jibo e but because they muslim pa nyimbo chawo ke ya ayuha alladhina amanu yeshi nyimbo chawo mu'minun ayuha almu'minuna nyimbo chawo ke mini muslims nyimbo chawo ke mini as-saimun nyimbo chawo ke mini as-sadiqun nyimbo chawo ke mini adh-dhakirun nyimbo chawo ke mini as-sabirun acho ke gbe pi meni ye tuishi to mena me ba me shi muslim zan energy muslim shi moni e ba shi hanwo as-sabirun mena me tuishi to as-saimun mena me fi azumi adh-dhakirun mena me kayo nyungo ha as-sadiqun anu qualify as-salihun e papa fe lo nyungo acho ke gbe surati na kanu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam le denje che ake salaf ya sahih muslimi e ke fatima ke shi ni'ma salafi ana laki mene ko ga salafi jibo no to no chonji mi mbe islam pepe na fe mbe ko ekomi mbe maliki ya mbe shafi'i mbe ko ekomi ya nabi ya salaf mi salafi ya jimi salafi yu jimi inyo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inyo blema biase akeka ya he ko no nu ake me john ke gbe me ne ye jeme shi jeme imam maliki na keke je halal ni ake sa no hi jeme je halal ni o ahiye ko biamini afe bid'a ye jeme bid'a fa katutu ye jeme ahi jeme fe jabiamini oye banye asa because I situation ko ne hin samu dan I know banye asa ko ye capacity na ba asa no la to no hin ka shi beni samu baba inshallah en no jenyo no eteno al khuruj min ard yaghlibu alayha al haram ake agbene no ni je teno hu je ko ye heko ni haram e fa ye jeme dantoloy emo mama base sport pub club ama mama mo ene efaye efiahe biana many tadala de like producers like distributors biana ka chama shawo sano chegbe ni e fine ni ha me waka biana na internet bia me wa chama ash babes ya shawo ash weba okay ash babes am ho me fire if ya court e bia na am joint agent o te bia na am joint agent ju e fire offices if ya haram it normal to the same gwa ka ko fi ado an okashi ni ha wash ka halal mo gwa ka shi malam ko ba fi ado fi ma ado an ni ha wash ka haram den je wana haram den je won to wana ka e go na haram e fire agent ke be mini akene hunsa no fi hijra because minhu fa inna talab al halal faridatun ala kulli muslim ni obata o halal no ba ye obata o halal no ba wo eji otiki muslim fe muslim o ko ye ko no na halal e jeme minisa no fi sanofa example no na to na chonji bia no tale no we halal shika mi alo haram e kula halal oni ni no ya ye gbeke ne halal shika halal ni alo haram e kula halal ene bia na je bo sana ayo shika balake ja onane ke ma je ni bi ne je oto haram beno dani obana ena atwa ga sana o shi no ya he ko ene obanyo na fe mi ni ona halal no ni je ete no ni jino no ni je edwe no الرابع الفرار من الأذية في البدن كجو يا هيكو نو ناكي مي امنتو نا مي يوغبو متواوي امنتو ام غبو الو نوكو ene hwe o ya egbenu ofi o hijra no ya he konklu وذلك فضل من الله تعالى انجي nyumo dromo ni ekeha wo rakhasa fihi ni egbodo mi awa ko ya ko ofi wazi alo to na fe no nihi ni me ka ka me to na me gbebolo na kan no sa no fi hijra ake ka shi ko me ye imani to mo gbe be fe mi oyego tutufa abego na tutufa haramu ni islam tutufa mo aye nam si biame no ba kan de qur'an e no mo ka si biame ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan de qur'an no mo ka patation fon boke kafiri diante me bi applique ne ka aya ne sha applique aya si biame ni kafiri diame to amegbe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni e ka abubakar amen jofo ken ya madina ona ga e fe hijra o do mo si je ma no ne hi ne te sa atu no e jofo e shi etu mi ne shi said na ali ya jeme ni la fe mi ni e fe hijra
ne kuti sha ne kan suratul yasin keje ni mo kashin wo capitation fon le kamete ne hu la ka wono shilo ingba ho kete e fe hidra e jofu jene hishi wo ni bi kuma jene na ga fi onyo adum no le gbe na no ba ga shi o tesi o imanu ko na no le ba jofu fe mo hidra ona no le ba pu jofu fe mo hidra ke agbese hijra fi o mala hijra fi o akakan glam ne fe ne gen hijra ne laji anabi ibrahim alayhi salatu wassalam ne nyumbo chita qur'an ne ne ka shi suratul ankabut ne ka inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Anabi ibrahim bi amina atawle na agbele ame fe no fa na me ne she no bi amina ngo jele na kan na agbe ka mi ne ka shi inni muhajirun ila rabbi mi fe hijra kenya nyungo ngo eji kenya sikonu ni mana hejole ke ba ja nyungo inni huwa al-aziz innahu huwa al-azizul hakim mo laji mo ni manche ne ye wale fenofian laji mo ne hin kanshi fenofian in suratul ankabut verse 26. Anabi Musa la we fe hijra bi amini e ma Israel nyoko atwele one blow 7 die ni mo gbo na bole to mo na ba gbele le hu mi de ke ni mo gba ne ke san ne bi amina nabi Musa ke akashi ni mo chita Qur'an mi ni mo ke fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin aka fa kharaja minha na ke ne ejfe hijra ne shimano minewo khaifan e shegbe aka ma fe mi ni ame ba gbele yatarqab bi amene fe blabla ne den kenshine e ka benke enyongo oke mento bo na me gbemi na fio hijra bi ana na me ni fio hijra bi ene na me duofo ye gbele na baloy salaf o salafi bonfu baje ila go no jiro fo baje yewo fo baje ke ba ye duofo ko ye tu ya taye ko tumo ni ne o fe wo film tay ko na me na ko no bo chula me la onu jiro yewo ka me active si ka tashi no ga shi o fezikiri wallahi ma gbegbo ka gbegbo banzani ka ba ke tu ka de tesbi agbala ka ba ke tu no tu agbala mo ka ba ke klanto agbala tesbi qala nabi Musa alayhi salatu wassalam kashmini rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin addu'a ne fi aka nyuma jemo min ke je fon fe lo atay ina suratul qasas verse 21 ene afio hijra akamini ye wallahi نوني جينومو الخروج خوف الارض من البلاد الوخمه الى ارض النزهه انيا في هجره بيامينو ناكه هلاجين كومه افايه مانكونو افايه هنو يو شي هلا شكونو او كان فا هلا شكونو اسماكه شي نو ففميني اوشي هني او يو كيا هيكوني ميني وبانا غموچو هواليه شي بياميني ني نتله طوفان كاغا طوفان تومونو كوتومو tsunami hela koni e balai fi atum beni Ebola ba we ne je HIV sana yo si ko ye ko ne HIV ne fa ye je me ona ga HIV no a contact ene je no sana yo a ton hela ko na no bujum ne ba mano to mo Ebola for example no ala haramu ni akeshi o ba fa ke je mano yo no ke aye konklu asuma ke fi ano yo o station ye je me mine hewo anabi sallallahu alaihi wa sallam bona fe ke hela ko bako heninye yo heno ya mo ni hele ku ye jeme moni ba pe wa ka oh welcome ka gwan lebo e ka ba habu wa so aka o hene yo agbeni we ke bala ke shi bo hu ole sha so mo na hele ku heno ya ko be jeme ni bo ke ka ha me je ke ko fe na ke land spread ke hie magiano enemi ni amena ni le ye be ni e ba na ke shi mo ko ka shi a country mo ko ka shi e manu asa airport din fe na mo fia mo heno yo hinjeme e na nabi sallallahu alaihi wasallam le mo na wi kenklen afia pe o he je ke nyuma adwani ewo ni sika je na ka tumo o ye ko hela din kuma ba je ne hela ko eni na kobu hela na contacto no la so ake shi o shi jeme no ne ji ekpa no malan ke ekpa ni afan gbe ni bi ekpa hewo because of me ni gbe shemu harban gbe shemu no ne ji na gbe no al khawf al khuruj khawfan min al adhiyati fil mal ko ye ko no na ke me komento ni
ame fite okolo ya ame fite oni namo aba jubo aba fe ne ken no ho asoma keshin o fe hijra keshin akan he no yo on ka yo tomo 2008 mi mogoni e ba haitu ye woje egbe ju na ba bon ju eje me leçon adule rotri agbele 3 ro eko yem wala la ze ne de ko nega jina e se 30% spend na no gamala do fe hijra na me no se gbe la me no se gbe fe mo hijra bi ene teshi abe no se fe mo hijra ka we ne fe hijra ke te labadi na ge bi ane le e fio inshallah o ko na ka ye ko na kana to akwato na mo hie hijra jinu no ba fi mananke wa amma talab shike ba fa gbe no ya ta no ko e fa innahu yanqasim ila talab ad-din wa talab ad-dunya naka no la adam yenyo ni ta mo enyo na ayo eje nemi aka bo muslimi aka ida aka wa fa hijra because o ya ta o mi ni ad-dini o ya ta ad-dini e bi e shimi ni o ya ta o nile no ni je enyo talab ad-dunya o ya ta o je o ya ta o ni na mo fe halal ni mboya je ka teshi ato afangba na bie na atuni na halal ni mala o to afangba keje bie ne ke America keje bie ke Europe because he no yo e wa habo o to atuni halal ni kani mogoni imani wonu ma ke seke kani mogoni seke in the name of iman de balale ke le ni mo efia no yo le ni mo ka keji na efia no yo hero ya ni mo ni ko ya jime ni mo ke na ka jomo ko jomo ko ya o halal na ko ba fa na kan go o afangba ata o jin jama islam pe di jamu ne wo me wala ka mete sina meta wo den now because hadith amaleko ya ga shin ga dan mo to mo be ni mini wa gbo ta mo ni na mo to mo gbo don ene amale na afo ne be mo ene be mi si afa gba ayata wo den bona fe no ka protect o he o kekete o yayan o kekete o ngbele no kekete o wo ku ngbele no ene halal ni ya islam o jama wata shi wata waska ga yimba chu nile ne ehia ba ko wata at least tawo kan at least lebe na kan Quran e ka sama arabic basis e fi ka gbene be na yo arabic fio ke be na no shi fio ke bo na ko e wale be je ncho bia ne so ke tawo ni na mo denje ni na ba ni me denje ba yo da ona ni na mo je na mo na tawo to ma tawo a fe to ma fe tawo ni na mo minewo ya boye wo ke adini wo ake kan yenyo an-nurun nuraini ona mala egbala ni ne siyake ya an-nurun nuraini kan yenyo pen yoje an-nuru madha nurul mal ninamo ne kane anunyan ya ninamo mi ya shikami ko ya anunyan kamini an-nurul lel ke nile anunyan no pa aba obolo anunyan aba slimu anunyan o ko ye no fe kato o ya lo ya jim no fe kato wala abe no anunyan jele mi kame yusu wa mega begbena o fe kato to kame yusu wa mega begbena alo fe slim cost abe na anunyan enyo no yoji heshi kamo ke nile kemini ninamo jama wata ninamo inshallah mene min ke mokoni e fe muslim e afe christianity fi o neba min ke bona Christianity me amena me wo me wala ka mo chon yafo bona fe no so fo ke wa me wale ameka ke blessed are the poor for they shall inherit the kingdom of God ko yafo ojibo bo ba heaven ene blo fo jani ngwane ba fe bo poor ona wajamo pe ni wo me wala ke ta oni namo shimini ake halal inshallah wa biyati wa kana na agbenu ne wako abekan ba so next week inshallah wa ka fa agbena ata onile ya dini mi ata ojamo se egbe hemo kayeli ene fe boto ya dini nile hemo kayeli ada fe boto ni nemi adini tawo momi ka alo no ata ninamo wa talab ad-din yanqasim ila 9 anwa adini tawo mo ya ka agbala mi ko te ake fa agbenu ata adini agbala mi kete ajela mi kete ekome 9 wache ko be peta inshallah kan ba so nu e show ba for next week al awwal ken klenoji safar al ibra as-safar al ibra no ba fangbe mina dini o ya to al ibra hi egbelemu no na to like excursion aloto
no ya fe to mine wo bona fe ni habo hi egbele mo no ken na nyungo agboje no ken le nyungo ayeme ko ke awe ni bi ko me aton ni bi ko me ayeme ko me ni specifically ame pa me no shi because ame fan gbedan ayeme ko ka me ame pa me no shi ame mi no ame wo fe won nu yemo na ayo shi mo won nu shi ama me no shi mine wo ame fan gbedan ene e islami ke ole ne e fata adini tamoyi ni mo den che ten qur'an mi ne ke aga shi أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا سورة الروم كوكو نجينه سورة الروم verse 9 الله سبحانه وتعالى كاكشي أولم يسيروا في الأرض أنا ما فاهم بدنا باهي شكونه أنا فاهم بدنا اسكاشين فيو جماعة مقولين واقعين أنت من يمكن تكون من شوني تومو 10 years نجيو no go ne nuaga si wanya excursion ne ba na meke mala ne bi ni Christopher efio no wato wo fi the Muslims aka ya excursion inna lillahi wa wallahi no wonu ma chola ke seke wonu ma chele iman e ke seke ni ka o fi la ke iman ne la ya ma chobo seke because no ko ni ngbo ke wo fe ni won fe boje mala nji boje student uji boje no ko jibo makaranta bi fe ba bi ni le keke e be le ba ton mi no ni ji halal ke no ji haram ninga aba mala je Christopher ninga ba Islam ninga ba ni Christopher ko nya hozongo katu ni ba gbeje katu woje be kesuna ka awre je Christopher ninga ba Islam ni waka awala yasiru fil ard ana mefa ba ke ba nya kenye shikono amefa ba ke ya majiano fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim na me yakwa bin mo beni feme ko me ne twa me ke beni fi amelo beni feme ke ame majin fe ke amefa gbe na ba ko ene lo wa afa gbe mi ni o bona fe ye hie gbele mo ewo ni akele nyumbo kanu ashadda minhum quwwa meneme amehe wafe nye inshallah ene tafsir kun wafe shi inshallah min sura ni je naziat balad no yani surat al-balad tafsir kun wafe ni a describe ne ke jinnis ke gbama de santé fe shikon no mo boko metu mamedan surat al-fajr naam min aya لكن لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق في مثلها في البلاد بمن وبكو يشكون انه ابكو جيني كو ابكو ادسان كو تمنا كايندا انما نكو انا وانا كاكا جيني كو جيني امي ولا امي فين كاي جيني بانزا ولا موني جي بوما ادسان كا جيني كو كوني اي ابوتي مكو نفي وكان هو جيني ni jinni jimi ka wala ga kai mun gbama de san jimi ele mo ni gbama de san mo ka shi nya kwa me ni chonye hiye ke we be ni wo fi ame ha ame ye wala ojogba ame ye wala finye wa atharul ard ni ame okadi wo shi ame kadi ye shikono wa amaruha akthar mimma amaruha nibi na me fe ya shikono na me ame establish chunye ke nibi na me establish ma shikono anako mena amesho ametichi anako mekumetumo na kanda nyemenya nshinye tichi ngene mekweba woni nyetomo kwa na kanda nibi na mefe ya shikono wajaatuhum rusuluhum si gbalo watu gbalo ekeba watu chulo ekeba amengo bil bayinati na bagbala nyo wajawo miyetu ame fama kana Allah liyazlimahum ona atume ekeba amengo nyumba ha me wale ha me ninamo ha me neke ne atu gbalo ekeba amengo bona fe na abato ame jalegbe kafata enehe na me yekunim shame boto enyumo ke numo jemi di moni shishiame walakin kanu anfusahum yadhlimun amegbama de sanje den chaji meni shishiame kanyi wa habo efo habo nile habo ninamo habo neke no na so page san ole bena ajanu ngo no jale ninka bena ajanu ngo bena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bale because e wazimi no ofio keje anabi sallallahu alaihi wasallam yazumi e ko ni e banzani jenyu achele ngo jamu o sole mo no sole keje anabi no e ko ni je mo ko le jamu banzani o haji keje anabi no e ko ni banzani me ko azimi afia on keka me keke ka abagbere na ka hunu enyo shike ka tulu efe tan ejeme ko bi la ke mini e wo keke nyumbo ke akesin
wa atimmu siyama ila al-layl jo thumma atimmu siyama ila al-layl no ke ne fi azumi ila al-layl na me ke ila al-layl ebe na me ke ye gbeke ne fi azumi an ka asi gbeke malami ko ni intenya chame ni last week ne ka gashi je ila al-layl aji ame ba ko ila al-layl nkwe ko mba gbele amena dan al-layl ba she mene wo ni wake ila al-layl de fi al-layl menu no arabic la menu ishi ni wake ne fi azumi ila al-layl ken benke be mi ni gbeke ba she e shi je gbeke na ka benke na ni ne agbele na agami ni ke ashi be ni gbeke mini gbeke islami be ami ne tuji ni yo won ke hunu enyo she tuji ke tan abote gbeke na abote isham o ene jino no wochon wallahi we no fia no kenyu mo ha won bo hiwale bo ni na mo bo yefo no ni mbota wa page mi ni no ba lebi na ba jale na akajale ene page no ni mbota wo o ene ekomepe wachita ye adini tawo mo mi ake afan gbe na tawo adini by excursion wo ko nga ko bi be ko nyefa gbe nya wo fan gbe wa excursion bo ko o almajere ke mini nyefa ya mini excursion wo ka wote ko no wa ke wote wazi ya jan lo no ko shonshon gbe wa excursion alo mala male wa excursion ojogban heni san wodomo yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk